Tumusime Elgad aha 2021 by'ukwezi kwa katanu 2026 chairman wa district ya Kagadi Tumusime Elgad n'abakansara bakarahizibwa kandi nkuko kiragiro kiri kugira eginebere kanso ya district yo kubanza kushitama aho atamunsi y'obwebembezi obwo bari kutora na speaker n'omuhwezo we. The Constitution of the Republic of Uganda as per the law established, so help me God. Bitokutanaho na district sezindi district speaker wa Kagadi taratorinwe bwa nyuma ya Karuru okwera mu kavuyo. Enshongeje kajemesereza chief magistrate wa Kibale Magistrates Court namayanja nazifo kwongeza ya Karuraka okusebiri 11 by'ukwezi kwa mukaga. Nkoko ekiragiro kiri kuragira pasenti ya 50 no kweyongera yotera hikire okugira ngo barangirire omusinguzi kandi eki kikajemesereza omuramuzi nazifa okwendangwa Karuru kagarukwe mwaho naho bitaba hakavuyo nukwa Karura kakongezebwayo konkeshi kikaretaho kwetombwitwa okurgo mbebembeza bamwe. Nyikero mu kanso okumara emyaka 15 amateka ga kanso garagira ngo speaker omwemezi w'urukurato rukuru wa district baragumba bamukome haruna kurwe nyini urwo kurahira. So omuramuzi yashobora kugumisiriza bwa butakizire security yeriho twine security DPC yariho n'abasirikale bariho n'amaye ninga kanso members batuyiha mbatwara hantu twikaratera Karuru byabo kwikaka rukarahwere nikiteka liragamba chonga bindi byabiremu nibyo ndaracenga chonka byona uri higuru ni Rwanda. Speaker wa district Jamada akatwara enshongezo mu court kandi court yayemerezo kugaruka mu kutera Karuraka okusyahera akorenchwamu obwa hataho kwezi district tine speaker na executive kandi ekine kimanyisa ngo hatariho government tine kiro kubasa kukorwa omukusye byango buhereza. Now executive ni nyendiho nyenga and of course chimekatana monitoringa projects ezikozirwe muri financial yaturi closinga nabyo tibikozirwe fule tukagezaho konko of course arari mu gaps ezikozeki ezisigiremo and of course ekibi munonga no kugira ngo financial kuza kutandika so hagataha twatali so busy konka of course kasinga financial yaratandika twine kuba baratsinzira sente zemishara so nebindi na za projects so zisente tenga kuba approved by the council. So generally tulinkaba kumiro abebembeze nibagirangwe emicenja neji haruho bari kujinegeza mu murro ahabwe bigenderwa byabo abitugihiremu tibarenda kurekura aho kuba turakimanya ngo omwe mu besimbire nkawe nko muntu ari kureba ngo ahituri kutora omuhanda tugurigwe konka abo kugira ngo nyuma aba muriho ati bo bari kwebuza amazima kweri turuzinge district tugende akuba eri ku Rugakibale mu murasa kwa mucyari ho bato ubundi ari bwe mutangiye kugeza mu by'amahore Kibale akari uvuyo bwingi era abantu ba Kibale kutwamazire kwesharaho kakagadi bakatere kinko bagamba ngo bano twaruhu mbere bakatukomana bamanya turatandikiraho nko buri kiro habo kwa soon after sharing tubantutandikiraho baitu bakubani batukaguze kigendo mayize naite tubagambire kigendo mayize ncyecho tikiriyo haiguri akansopta ikara titwine speaker baitu kandi nkibakora kubi bonka abataka batukomere kikubako kitukoraga kubi kwa nyonku bagandi ha mikoro nkaho ubundi ndi harufu ebikaguze niba bingi muno. If the harmonizing issue has failed, let us either withdraw munywani waitu aiho musango mukoti agugale mu ba district councillors. We are the decision makers. We are worrying nhakurwe nkurate ezimu people who are not going to vote, although they are opinion leaders, leaving out the decision makers.
So that one is the biggest worry. Twaganiraho n'abebembeza abandi mu district egi kandi batushoborera hanshonga egi. Koti teri niye genda kwebembera district ya Kagadi. Kandi koti iyo tekuchweramu abantu bayingi muno abakagadi ekuba nechweramu omuntu omu rundi side endi nko kubanyegeranga ine habukaitu abantu bakagadi tuturumu bunkuba nindora abebembezi abebihande bindi cultural leaders religious leaders opinion leaders nebihande NGOs nabandi omusango gunyegereye wogo tuturumu eno nsonga ntoito muno rundi buli ngugamba mukagadi abandi baire bagezi benzire kwefora badoma oba behambirize mbayeteka mu budoma bali makuru bujunanizwa bwabo bandi bene bagamba ngo opposition is tukubatalibaniza. The whole council is full of NRM. Chairman LC5 is independent by to NRM leaning. There is 9 councillors, they are independent by to NRM leaning. The whole council of 66 people bona ba NRM. Hati ni nyahabuza chairman wa NRM wa Kagadi na akora mulimoki. We have 2 senior presidential advisors ni bakora mulimoki. NRM executive ni bakora mulimoki. Omunyabiragiro Nathan Kunihira owa Muhumuza and Company Advocates yatera mutocha habiragiro nebizibe birukubasa kuzaruka ombotekereza nobo. Ekyo kubanza singa harabaho obwire bwingi iteka ni rugambe emyezi ebiro 9 90 days emyezi 3 chairman alemerwe gukora government na ihwamu obwesiga. Ekyo kubanza iteka ni rugamba minister line minister al support ku taking over immediately kandi mu mbere niwe minister of local government aina ku taking over then ebisigaire byona bikuba ne bikorwa minister ogwa taking over hakuba niwe aija kuba na managinga nka part of the executive kana ayonga na managinga on behalf of council. Omwaka gw'2022 district ya Kibale mpango batakagisha zireho Kagadi na Kakumero hakaba yemiviyo nkeje cyaretire President Museveni enshongezi kuzitaha mu kusya hiyaterireho chairman wa district omusya Gashakwa Thomas tumwebaze.